Don ki perlok ki bale YouTube pat ki shem chik shapak adsen. Namar klem adsen pinom la le namar kapisa kam ju pahapo kabang akau. Namar klem yo adsen pin. Te mentangan pat pi kata adsen. Pe kani kadika adsen ka Google adsen. Te pi klem yo kane pinom la le ban yo kapisa. Namar pi klem yo kane pe. Te hang ne hapo jo kan kakot don uta upin. Pe itu upin. To kan upin. Ya une upin. Enda pila yo kane ka aku ka sen. Ya une upin badang ne hapo jo kan kakot pin verify hapo ka aku ka sen jom ka YouTube. Ban verify une upin hapo ka adsen ban pendap une upin kenang ba kapisa kan poi hapo ka pangakau ka jompi. De bun ki perlok ki ba ki para YouTuber ki ba la ya yo ba ban kamai hapo ka YouTube rei lada ki klepat yo ikane pinum la le Namar kane ko chem ching pa lada pinang pendap yaki address yaki detail baru khoi jong kisnong ki tau yaki pin code kumta ter kane kamla ban poi hapo snong jompi. Te kasem jing pa pi te lada pinang te kane kasim por kumba arta yo pila yo bagi kane reidon ki perlok ki pompat yo kane namar kane lada hadu lesin lada pim yo hadu lesin kane te pinum lai isu ka channel ke jopi kan sa demonetize no lada pim yo ban verify ya kane ka pin hapo ka YouTube. Te perlok na try pila sentu lada pim patu tu ngan sahi kai dia pi hakawi pat ka next video kumno ban verify kumno ban snaya ka adsen. Te kublai shibun perlok ngan sapun ya pi hakawi pat ka next video kublai shibun.